Bakunzi banjye rero uyu munsi twatetse amandazi kandi muribuka ko abana bagiye kuza muri vacances. Ibintu bya depanse ngo mwagiye kugura amandazi kwa Murokore, no, muze mbere ku kuntu muyakora kandi biroroshye. Ni karibu. Hano mpafite agasahani n'isukari, ngiye gushiramo ibiyiko by'ingahe by'isukari, ukurikire wowe gusa. Ni ibintu byoroshye kandi niba utinya ngo guponda ifarini bitwara imbaraga, uyu munsi nabazaniye ubundi buryo bwo kuyiponda iminota mike cyane. Ya sukari rero nyivanzemo amazi, ni amazi asanzwe amwe dukoresha mu rugo akonje, ntago ari muri firigo nyine, ntago twavuga ngo twayashuhije ngo twayatetse. Ya mazi nyakuye kuri robine, ni ukuvuga ngo ntago yigeze ajya muri firigo cyangwa ajya kumbabura. Ya sukari rero n'amazi nshizemo amagi, ngiye uru ruvange ngiye kuruvanga ukwarwo, nshiremo n'akunyu gakeya kugira ngo bitaza kuryoherera cyane. Urabivanga rero mpaka uriya muhondo w'igi ushwanyaguje ukivanga n'amazi, byose bikaba ikintu kimwe. Ntuzagire ikibazo ujye kugura ya mandazi bashiramo akawunga, kandi niba ushaka no gukora business ubu buryo mbonye bwakorohera. Wakora ni base yose ukajya uranguza kwa Murokore, ukajya uranguza ahantu hose, ariko aya mandazi araryoshye. Ntago yajyana kwa Murokore. Kwa Murokore babazanira amandazi yandi wumva nta nagasukari karimo, wagira ngo iyo yarumyeho ugira ngo urumye ku ngutiya cyangwa ku ruhu rw'inka rwumye. Rero niyo mpamvu nzanye iyi video. Hari ubundi bwoko bwinshi bw'amandazi twakoze, ariko reka dukore n'ubu ngubu. Gusa nubwo ubona forme y'amandazi ishobora kuba ari nk'iyo nakoze, ariko uko nayakoze procedure ntago ari imwe. Mvanze rero ruvange, ngiye kuyungurura ifarini, ngiye gukoresha iki gikombe kimwe. Urabona ko ufite n'agafarini gakeya wakora. Ndakoresha iki gikombe kimwe, ndabanzanye yungurure kubera ko iyi narayikoreshejeho hari igihe bikonje rero yarafatanye, bisaba kubanza kuyigira. N'ubu ngubu irindazi ndifite mu ntoki, nyatetse nonaha, ndi gushaka kurumaho nkibuka ko ndi kuvuga. Mo imbere aroroshye, asa neza, araryoshye. Ni ukuvuga ngo iriya sukari mwabonye nashizemo ni nyinshi, irumvikana. Udakunda isukari washiramo ibiyiko nka 2 gusa muri kiriya gikombe. Maze kuyungurura rero, ku ruhande mpafite iki baking powder cyangwa chapa mandazi, kugira ngo amandazi yacu aze kubyimba. Umva, ubu ni bwa buryo bwihuse wabukora mu gitondo uri gutunganya, umaze gutunganya umwana ukamupfunyikira, bitagutwaye amafaranga yo kwishura ku ishuri. Yego, baking powder rero ngiye gukoresha iki kiko kituzuye neza, nyivange neza kugira ngo ijye mu ifarini hose. Hanyuma icyo nkurikijeho, umva ndakubwiza ukuri, ubu buryo buroroshye cyane, n'umunebwe yayateka. Amandazi mu minota 10 yabahiye pe. Utatetse menshi, ukeneye nk'amandazi nk'icumi cyangwa 5 ukeneye guhereza abana mu gitondo, kugira ngo uyateke uyabika, ubatekera buri gitondo. Aka ni ka bureba rero nshizemo. Iyi bureba ngiye kuyivanga n'ifarini ku buryo nabyo biba ikintu kimwe, ku buryo ifarini yose making ashobora ko yafasheho kuri ya bureba, byivanga vanze neza, ariko bikaba ikintu kimwe. Nshuti yanjye rero, niba utarakora subscribe ikore. Niba uri mushasha hano tuguhaye ikaze. Nitwa Grace Mukarukundo cyangwa Mama Sano na Larissa. Ndi umumama wirirwa mu rugo, wahisemo kujya mfata utuvideo kujya mfata ibyo nteka mu rugo nkabikoramo utuvideo nkashara kuri YouTube. Wenda hari aho byazangeza, ngaho ni munshigikire rero, muntera inkunga ndabinginze, s'il vous plaît. Nukuri murabizi umumama wirirwa mu rugo hari igihe ukenera no gusaba ikintu kifata ngo batakurambirwa, simubizi? Ntabwo biba byoroshye. Muri abantu bakuru murabizi, muntera inkunga, mu sharing, murebe amavideo. Maze kugira amavideo menshi cyane, ndabinginze muyarebe, n'ingi muyirebe. Urabona ko ya farini yivanze n'iki na bureba,
udafite bureba wakoresha amavuta asanzwe y'ubuto ufite, mvanze muri rwa ruvange, muzi ko rurimo isukari, nongeye kunyuzamo iyi rushe kugira ngo niba ari n'agasukari kafashe hasi kavemo kose. Urebe iminota tugiye kuvanga, mike cyane. Iyi pate yacu iraba yoroshe, gusa ntago ari igikoma kandi nta nubwo ari nka ya yindi dusunika, oya. Iyo ubonye rura ruvange rwabaye ruke wifashisha n'utundi tuzi ku ruhande, ukagenda ushiramo duke kugira ngo ifarini yawe utaza kurekurana cyane kurusha uko ubishaka. Mwabibonye uburyo ndi kuvanga? Mukurikire mwebwe murebe. Wabonye ibintu ndi kuvanga? Ni ukuvuga ngo mvanga gutya, nama ntakibona ifarini ku ruhande nkaba ndangije kuvanga. Urabona biruhije koko, biragoye? Byarangiye. Kera kabaye byarangiye, ahubwo manza ndi gukina nabyo. Aha ndi kubereka uburyo ngiye kujya nyateka. Gusa urabona ukuntu yoroshe? Gusa bisaba ngo utangire guponda ibikoresho uri bukenere byose, ari isafuriya utekamo, ari rushe, byose wabyiyegereje, kuko ukuboko rwose kuba kumeze nk'aho umuntu wagutanzemo ingwate. Kuko nta kindi kuri bukore usibye gukora mu ifarini gusa kugeza igihe turangiriza guteka. Ni ukuvuga ngo ibindi byose ngiye kubikoresha akaboko k'ibumoso, kuko ntabwo wajya gukaraba buri munsi, nako buri kanya. Canye rero umuriro, cyangwa se ukaba uri kumwe n'undi muntu ku ruhande ugufasha. Canye umuriro, nshizeho ipanu igiye kumuka, nindangiza nshiraho amavuta. Njye nkoresha amavuta asanzwe, niba ufite amavuta meza y'igihwagari cyangwa se olive oil wayikoresha. Twebwe turacyiyubaka, ntituratangira guhembwa, turacyakoresha ibyo dufite, kuko n'intego yacu hano ni ugukoresha bike dufite tukazagera kuri byinshi twifuza. Mujye mwihanganira rero ibintu bitameze neza mubona ari ahantu hadasa neza, ari byose tuba tubibona, nuko nyine ntago turiyubaka ngo tubone ubushobozi ngo ibintu tubikemure, dutegereje inkunga yanyu. Wabibonye iyi pate ukuntu imeze? Ubuse nyipunze amasegonda ngahe, sinkoresheje ukuboko kumwe koko. Rero hano mfata akantu gatoya kugira ngo nshire mu mavuta ndebe ko yahiye nkuko mbishaka. Amavuta urayereka agashuha, ariko ntashuhe cyane kugira ngo amandazi ataza kuba adahiyemo imbere hagati. Iyo amaze gufata ubushuhe rero nibwo ushiramo. Akangaka kandi kugashiramo ngo ndebe ko bwa bushuhe nshaka bwagize. Oya, ntago barajya, ngiye gutegerezaho nk'amasegonda nk'atanu. Kurabona ntago kari gutogota ku ruhande, ariko kagiye gutangira. Mwabantu mwe, mugani wa Rufonsina w'umusitari niba mumuzi. Gano mandazi gararyohaga cyane. Aga mandazi gararyohaga cyane. Mvuze ngo iki? Ndavuze ngo aya mandazi araryoha cyane. Gano mandazi gararyohaga cyane. Urabona ko nabonye ko amavuta yatangiye gusha, ntangiye gushiramo. Urabona impamvu nababwiye ko ka kaboko umuntu aba yagatanzemo ingwate muri iyo sorori. Niko ukoresha mpaka birangiye, kuko ntago wajya ujya gushaka rushe ngo ujye gukaraba wongere ujye gushaka isahani waruriraho wongere ujye gukaraba. Bisaba ngo ube wabyiteguye wabishize hafi yawe. Murabona bigoye koko? Murabona bigoye? Noneho reba ukuntu guhinduza akamuso byanyuzuye kubera ka kaboko nyine natanzemo ingwate mu ifarini. Ugenda uhindura rero kugira ngo n'urundi ruhande rugende rusha, ariko kubera ko biba bigitose faut faire attention, ugomba kugenza gake kugira ngo kidashwanyagurikiramo, kuko mwabonye ko ifarini iba yoroshe, pati iba yoroshe. Ariko ndakubwiye ngo aya mandazi araryoha kandi urabona ko ntago akeneye ibikoresho byinshi. Gusa niba ukunda amata, abana bawe uzabakora amandazi ushizemo n'amata, wenda n'amagi ahagije, kugira ngo making sure ko bagaburiye intungamubiri wifuza ko bagira. Yego, nugira na ka sucre vanille uzagashiremo,
hari n'abashyiramo igishishwa cy'indimu kugira bakakirapiramo kugira ngo ahumure, cyangwa se ugashyiramo n'umutobe wa orange w'icunga, cyangwa ugaponderamo n'umuneke, biterwa n'ibyo ushaka. Yanjye ubu buryo rero njye mbonye aribwo nzajya mpora nitekera, kuko urabona umaze gutegura umwana mu gitondo agiye ku ishuri, ibi bintu ntabwo byakugora kugira ngo ujye kumugurira bya biboro byo ku muhanda. Ugenda uhindura rero wirinda ko yashirira uruhande rumwe, ugategereza ko amandazi ari buze gusha, hanyuma ukayarura. Kwarura mu kigoyi muzi ukuntu babivuga, gutahura ni mu kigoyi cya hanini mu Kinyaruhengeri hafi aho, ukayatahura ukayarura. Nkomeje kubashimira rero bantu mwakoze subscribe hano, ni ukuri mva mugenda mwiyongera, gusa icyo mbona kitiyongera ni views. Sinzi subscribe ziriyongera ariko views ntiziyongere. Ngiye nayobewe fenomene ya YouTube, byaranyobeye. Murabona amandazi kunasa neza, atetse neza, aryoshye, mimbere aroroshe. None muzi za keke mujya mugura muri alimentation, kwa kundi ziba zivungukamo imbere, nayo niko yoroshe. Muzabikore rero muzambwira. Kwihangana birananiye, kugenda nkaryaho ndugenda nkaryaho, kandi ngo naretse ibintu by'amafarini, ngo ubwo ndi kugabanya ngo ibirowe, ariko kamwe se ari cyo kantwara. Kamwe ubu irindiriye mu cyumweru kimwe, rimwe mu cyumweru sha bizagende bize byiyomekeho. Turaruye rero, nandi yose nukundi bugende nyateka. Araryoshe mwabana, ndabinginze muzayakore, muzabimbwira muri comment. Araryoshe, aroroshemo indani, kandi afite isuku, afite n'intungamubiri. Sinishiremo amagi yanjye, yego. Ikiza kandi ugira uringaniza isukari, ushiramo isukari ushaka, niba ushaka nyinshi, niba ushaka nkeya, nuko. Iri rindazi hanze warigura ngahe? Ugiye muri supermarket, muri alimentation warigura ngahe? Rebe ndimanyure, waribonye? Nshuti zanjye rero, reka mbashimire. Abatarakora subscribe muyikore, abashasha kuri iyi channel turabakiriye, nayo nibagiye kubakira. Ni karibu na karame, hano ni kwa Mukunda abantu. Turashaka kwiteza imbere, mudushigikire. Bye bye.